Meclis reisinin birinci muavini Nariman Jilal'ның babası Enver Ağa Jilal keçindi. O 84 yaşındaydı. Bunu Jilallar Xurantasının yakınları haber etti. Oğul babasının vedalaşıp olamayacak çünkü işgalciler onu yarım yıldan beri uydurma diversiya davası boyunca hapiste tutmakta. Cenaze tedbiri Bazar ertesi gün Ahmedjit rayonu Beytanış, Первомайская kasabasında Nariman Jilal'ның azbarında kılınacak. Харьков vilayetinde Balakliya civarındaki Gusarivka koyu işgalcilerden azat edildi. Bunu Ukrayna silahlı kuvvetlerini atif edip stratejik kommunikasiya merkezinde tasdikladılar. Gusarivka koyundan işgalcilerinin 2 batalyon taktik gruppası maksus vazifeli Rus askerlerinden beraber kovuldu. Kaydetilgenine göre Ukrayna arbeleri 60 düşman texnikasını yok etti. Rus arbeleri arasında insan kayıpları belirlenmekte. Ama kesin-kes 100'den ziyade Rus askeri öldürülgeni bellidir. Bunun beraber Harkov vilayetinin Arbi Mümiriyeti'nin yolbaşçısı Alexey Negubov bildirgenine göre bazı yerlerde Ukrayna mayıcıları karşı hücumlarını gerçekleştirdi. İzyum rayonunda Su-34 yangi Rus kırıcı uçağı yok edildi. Психологічний стан військ противника залишається низьким. По маршрутах руху російських військових колон на території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої. Jeng başlaganından beri Ukraynada 7 Rus generali ilak oldu. Ulardan sonkisi 49. Rusiya ordusundan komandani general-leytenant Yakov Rizantsev martның 25-inde Xerson vilayetindeki Chernobayevka kasabasında öldürüldü. Yok etilgen diğer 6 Rus general-mayor ve general-leytenantlar arasında Andrei Sukhovetsky, Vitaliy Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Andrei Mordvichov, Magomed Tushayev, Oleg Mityayev. BBC informasyon agentligi Ukrayna Mudofaa nazirligining ma'lumoti ve ekspertlerinin yazılarını atif etip, Rus ordularının maneviyatı bozulgani için uyken zabitler cebe sızığına yakınlaşmaga mecbur olup, Ukrayna'nın tecrübeli mergin nişancıları tarafından öldürülgenini bildirdi. Mariupol'da yaşayan insanlarının yarısı tahliye etildi. Da 20-30 bin yerli sakin Ukrayna'nın işgal etilgen toprakları ya da Rusiyaga surgun etildi. Bunu Mariupol yol başçısı Vadim Boychenko bildirdi. Jengten evvel Mariupol'da yarım milyondan ziyade insan yaşaydı. Rusiya Ukraynaga istila etken son 240 binge yakın sakin trenler ya da o'z mashinalarının şehirden kaçtı. 60 bin insanını Mariupol'den gönüllüler yeşil koridor boyu alıp çıktı. Boychenko kaydetkenine göre şehir civarında da tahliye etilmege istegen insanlar var. Bunun beraber Mariupol yol başçısı aytkanına göre 20-30 bin yerli sakin Ukrayna'nın işgal etilgen toprakları ya da Rusiyaga çıkarıldı. Rus işgalcileri vakit humanitar koridor hakkında anlaşmanı boza ya da evvelden kelişilgen yol boyu ketken kolonalarga ateş aça. Jeng sürgen ay içinde Rus istilacıları aman butun Mariupol'ni yok etti. Olar mesken mahalleler, hastahane ve infrastrukturani asilet hücum etti. İşgalciler uçaklardan bombalarını taşlap, gemilerden raketalarını uçurup, tank, grad reaktiv sisteması, ağır artilleriya sistemasının Mariupol'ni hücum etip, suv borusunu kullanılmaz alga getirdi. Şehirni elektrika ve bağdan marum etti. Evlerinin %90'ı viran oldu. Olarının yarısını tamirlemek mümkün değildir. Düşman natsistlerinin taktikasını kullana, o şehirni kamaçavga alıp onu ve insanlarını bus-butun yok etti. Ama Mariupol teslim olmay, şehirni zapt etmek için Rusiyanın efsal arbi bölükleri koşuldu. Mariupol'da dehşetli uruşlar yüzetilmekte. Ama Ukrayna arbileri şehir merkezinde Ukrayna bayrağı yelpiremesi için mümkün olgan her şeyini yapa. Rus istilacıları Ukraynadan kaçuf hakkında arzu etti. Bunu Ukrayna Teleköstlik hizmeti yazgan işgalcilerinin telefon konuşmaları tasdiklay. Başta Rusiya komandalığı Rus istilacılarını ular 3 gün içinde Ukrayna'nı zapt eteceği hakkında işandırdı. Sonra işgalcilerge rotatsiya keçirilmesi hakkında söz berildi.
Bazı Rus harbiyleri martның 19-ында, digirleri martның 25-інде evге qaytacak oldu. Ama rotatsiya keçirmege imkan tapılmadı. Şimdi ise Rus askerleri sabah uyanıp sağ kalğanı için quvana. Çünkü o kadar dehşetli uruşlar hatta Suriye'de yürütetilmegen. Ежедневно просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. И в Сирии такого даже не было, понимаешь, в Сирии такого не было моментов. Моментов таких даже не было в Я Сирии. понимаю, то, что Когда- тяжело. İşgalciler Kafkazda yapqаны kıbı Ukraynada da insanlarını öldüre, kötekle ve kadınlarının namusuna keçe. Kırım muftisi Ayder Rustemov Kafkaz, Tatarstan ve Başkortostan'ın imamlarını, öz karamanlarını anıp Ukraynaga karşı cenkte iştirak etmemege çağırdı. Тот, кто был убит, защищая свое имущество, умер свидетелем за веру, то есть шахидом. И тот, кто был убит, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, умер свидетелем за веру, то есть шахидом. Хадис приводит Эт-Тирмизи, и он достоверный. Кем же умирают мусульмане с Северного Кавказа, оказавшиеся в рядах рашистской орды Российской Федерации, тела которых остались здесь, в Украине? Вопрос риторический. Ayder Rustemov Kafkaz, Tatarstan ve Başkortostan halklarına ular Kırım Tatarlar kıbı asırlar devamında Rusya hakimiyeti tarafından takip etilgeni ve yok etilgenini hatırlatıp, hiç olmaganda Rusya'ya öz narazılığını ve boysunmamazlığını bildirmege çağırdı. Например, каждый из вас, заручившись поддержкой обычных людей, представителей общины, может выступить с публичными заявлениями, осуждая эту дикую братоубийственную войну. Да, тем самым вы рискуете своей свободой и даже жизнью, но такова ответственность того положения и статуса, которым вас наделил Всевышний, посредством людей вокруг вас. А ведь справедливое слово, сказанное тирану, это лучшая борьба на пути Всевышнего. Kırım muftisi Ayder Rustemov'un fikrine göre imamlar bunu yapıp olamasa, ular öz vazifesinden boşalmalı. На индивидуальном, личном уровне необходимо игнорировать все повестки военкомата и под любым предлогом не идти в ряды вооруженных сил РФ и объяснять это всем юношам призывного возраста, их матерям, отцам, родственникам, а также не платить налоги и призывать людей к этому, если это еще актуально, конечно же, в России. Те, кто оказался по невежеству и незнанию в рядах русской орды РФ сегодня, может по собственной воле сдаться в плен и, сославшись на данное мое обращение муфтия Крыма, просить у представителей украинской армии безопасности и защиты. Окупанти намагаються залякати, але боротьба триває. Після 2 днів незаконного арешту в ізоляторі окупованого Сімферополя Заїр Смедля повернувся додому. Голову ЦВК Курултаю карали за нібито пропаганду нацистської символіки. Йдеться про пост від 1 березня 2014 року, де Смедля обурився тим, що вандали обмалювали свастиками стіни Кенаси у Сімферополя. Он направлен был не на разжигание какой-то межнациональной розни или пропаганды каких-то там фашистской символики, а он как раз был направлен на то, что когда с приходом сюда вот тех, кто сегодня здесь рулит, начали разрисовывать синагоги. До этого были только надписи, оскорбляющие крымских татар, а тут уже появилась и надпись «Смерть жидам», и фашистские свастики. Статьи, все это, понятное дело, это вымысел со стороны силовиков, просто для того, чтобы запугать. Також Заїра Смедлю окупанти оштрафували на 40 тисяч рублів за нібито дискредитацію російської армії. 9 березня голова ЦВК Курултаю написав пост у Фейсбуці зі словами «Скільки ще має загинути жінок і дітей, щоб світ відрізнив геноцид від спецоперації». Заїр Смедля чекає на апеляцию. Некоторые нюансы я сейчас еще до конца не раскрою, потому что я хочу в том деле поставить окончательную точку уже в апелляционном суде. Я надеюсь, что или будет отменен этот штраф, или они тогда признают то, что они в принципе себе в голове крутят и думают, с чем согласны, но не говорят вслух.
Вақтанча ишгал етілген Каховка шээрінің сакинлерде наразылық нумайышына чықты. Олар Украина байрақларынан келді. İnsanlar emin, олар наразылық білдіргенже, ичкім семында Рус дүниясына құру қыламаз. Шановні каховчани, от раз ми тут з вами стоїмо, то тут і Україна. І скільки ми тут будемо стояти, ніякі БТР, ніякі москальські зайди не зможуть зробити тут руський мір.